Zdravo svima, Amar Tufa sa portala Beh na Linux.com, sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli u drugi dio serijala Prvi koraci sa Linuxom, 30 komandi za totalne početnike. Članak dostupan na Akademija Edu portalu, link u opisu pod ovog videa, te na BH Linux portalu rekreiran u 3 dijela. U današnjem video prilogu upoznat ćemo se sa komandama du, mv, ps, grep, pkill, pdoff, find, kill, head, tail. Prva komanda ovog video priloga kaže kako prikazati memorijsko zauzeće direktorija u Linuxu. Da bismo prikazali memorijsko zauzeće direktorija, otvaramo terminal, ja sam malo uvećao da biste jasno vidjeli komande koje unosim. Idemo na desktop, ovdje unosimo komandu du-h i naziv direktorija, podaci. Možete vidjeti da je direktorij podaci težak 49 MB ukupno. Komanda za prikaz memorijskog zauzeća je komanda du, skraćena se za disk usage. Komanda koristi argument ili opciju -h, ljudski čitljiv format težine direktorija datoteka, kilobajtima, megabajtima. Kao što vidite, datoteka, odnosno komanda je izlistala sve direktorije koje se nalaze u sklopu direktorija podaci sa njihovom težinom kilobajtima, megabajtima. Na kraju imate ukupnu težinu direktorija u megabajtima, koliko direktoriji podaci zapravo zauzima memorijskog prostora na disku. Nešto više o samoj komandi možete vidjeti unosom komande man du. Dakle, du je estimate file space usage. 12. komanda kaže kako premjestiti podatke s jedne lokacije na drugu. Da bismo premjestili podatke s jedne lokacije na drugu, idemo ponovno na desktop. Ovdje ćemo kreati teku komandom touch po imenu desktop.txt. Datoteka je uspješno kreirana. Da bismo istu tu datoteku tako reći premjestili sa desktopa u direktorij podaci, unosimo komandu mv, datoteka je desktop.txt, odredišna lokacija home amar desktop podaci. Kao što vidimo, datoteka je prebačena u direktorij. Da bismo se uvjerili, idemo direktorij podaci i ovdje tražimo datoteku po imenu desktop.txt. Možemo vidjeti da je datoteka u sklopu direktorija. Idemo nazad. Komanda mv, osim što premješta datoteke direktorije s jedne lokacije na drugu, također se koristi za preimenovanje istih. Da biste razumjeli, u praksi datoteka po imenu test.txt. Ovu datoteku možemo preimenovati u test1.txt unosom sljedeće komande. Idemo mv test.txt je izvorno ime datoteke i novo ime je test1.txt. Napomena, u ovom primjeru, dakle demonstraciji, nije kreira nova datoteka, nego je datoteka test.txt preimenovana u test1.txt. Nešto više o samoj komandi možete vidjeti unosom dakle man mv. U redu. 13. Kako prikazati aktualne procese u Linuxu. Procesi su sastavni dio posla Linux sistema administratora, bez obzira da li ste Linux sistem administrator ili obični Linux korisnik, trebali biste ipak poznavati kako prikazati aktualne procese u shellu, kako prikazati sve procese koji su trenutno aktivni u sklopu vaše Linux distribucije. Unosom komande ps bit će prikazani procesi u aktualnom shellu. Unosom komande ps-aux bit će prikazani svi procesi koji su trenutno dostupni u sklopu Linux distribucije, odnosno koji su aktivni. Nešto tako reći bolji prikaz možete izvesti unosom komande ps-aux pipe head -n 15. U ovom slučaju možete vidjeti jasnije procese korisnika root. Vamo gore vidite pid 1. Ovo je zapravo init proces. Init proces je majka svih procesa. Za razumijevanje init procesa trebali biste razumijevati Linux boot proces. Ovdje imate CPU memorijsko zauzeće
ovdje imate, ne znam, TTY, ovdje imate tako reći start, kada je proces startan, time i comment, dakle vrijeme korištenja, odnosno zauzeća procesa, tako dalje. Inače, nešto malo detaljniji prikaz da će vam komanda, na primjer, top. Ukoliko unesete komandu top, ovdje ćete vidjeti nešto što se zove niz vrijednost. Dakle, komanda niz nije dio ovoga tutoriala, odnosno ovog video priloga, ali komanda niz omogućava postavljanje prioriteta određenog procesa. Dakle, proces možete gurnuti sa, recimo, 20. mjesta na prvu ili s prvog na 15. Nešto više u niz komandi možete pogledati u linku ispod ovog video priloga. Upotreba niz komande BH Linux. 14. Kako prikazati određenu informaciju iz datoteka u Linuxu. Da bi se prikazali određenu informaciju iz datoteka u Linuxu, možete koristiti komandu grep. Komandom grep možemo izvući željenu informaciju iz bilo koje datoteke. Potrebno je samo znati šta konkretno tražite. Na primjer, datoteka etc.pass.vd sadrži korisničke informacije, to jest informacije o korisnicima Linux distribucije. U ovom primjeru možete vidjeti prvih 15 linija datoteke etc.pass.vd i njen sadržaj. Međutim, u sklopu ove datoteke negdje se nalaze korisničke informacije o mom korisničkom nalogu po imenu Amar. Da bismo prikazali isključivo tu informaciju, možemo koristiti cat etc.pass.vd pipe grep Amar. I evo ga, dakle, ovo su informacije o korisničkom nalogu Amar. Puno ime, prezime, user ID, group ID, korisnički direktori, home Amar i trenutni shell bin bash. 15. Kako ubiti određeni proces u Linuxu? Kada je u pitanju, tako reći, likvidacija određenog procesa u Linuxu, morate znati da određene aplikacije, nekada biblioteke ili sistemi, servisi, mogu postati, tako reći, nestabilni. U tom slučaju trebate znati kome se obratiti. Postoje, tako reći, dvije komande koje vam mogu pomoći da likvidirate nestabilne ili pobunjeničke aplikacije. Jedna takva komanda je pkill i druga komanda je kill all. Međutim, pkill, iako jeste efektivna, ona nije baš toliko efikasna, ali zato komanda kill all itekako jeste. Da biste razumjeli najbolje, ja ću pokrenuti za svrhu demonstracije Brave pretraživač. U sklopu terminala, ukoliko ja sada unesem komandu psaux, naziv procesa je Brave, psaux pipe grep, imamo šta sam ja, psaux Brave. Dakle, Brave pretraživač, kao Google Chrome ili Firefox, pokreće seriju ekstenzija i određenih pluginova gdje svaka ekstenzija i plugin imaju zaseban proces ID. To je ovaj ovdje broj 30151. Isti se može koristiti da se likvidira komandom kill-9, onda ide 30151. Međutim, ukoliko se ova komanda izvrši, Brave pretraživač i dalje ne radi zato što nismo, tako reći, potrefili ispravan proces, nismo potrefili pretraživač, nego smo ovim terminirali određen plugin. Ali zato unosom komande sudo kill all i naziv procesa Brave, nakon što unesemo root lozinku, Brave pretraživač će biti likvidiran zajedno sa svim ekstenzijama i pluginovima koji su pokrenuti u pozadini. No, kako sam već i rekao, komanda pkill također može biti
korištena komanda pkill koristi signale. Znači, šta znači signali? Linux distribucije imaju signale. 3 se nekako najčešće koristi: sigkill, sigterm i sighop. Uglavnom, da biste to razumjeli, da vidimo šta ćemo sad pokrenuti. Evo, na primjer, možemo pokrenuti Inkscape. Inkscape aplikacija za uređivanje vektorske grafike također ima pluginove koji se otvaraju, pokreću u pozadini. Dakle, komanda pkill je nešto nižeg ranga u odnosu na komandu kill, ali će odraditi posao jako dobro. Ono što je jako interesantno, što je bitno, da ne morate tražiti proces ID Inkscape-a. Ne morate tražiti onaj broj koji ste malo prije vidjeli. Možete samo unijeti komandu sudo pkill, signal, sigkill i Inkscape. Gotovo. Inkscape je likvidiran zajedno sa svim otvorenim ekstenzijama, pluginovima u pozadini. Dakle, upamtite komandu pkill, dash signal. Nešto više o ovoj komandi možete saznati u unosom komande man pkill. I ovdje možete vidjeti šta ta komanda radi. Pkill lookup for signal process based on name and other attributes. Šesnaest. Kako saznati ID broj određenog procesa u Linuxu? Da bismo saznali ID broj određenog procesa u Linuxu, postoji veoma korisna komanda, veoma jednostavna komanda po imenu pedoff. Dakle, komanda pedoff. Komanda pedoff jednostavno traži od vas da unosite naziv procesa. Primjer, evo, u ovom slučaju bash. I ona će vam odmah prikazati bez ikakvog duljenja ID broj procesa 29425. Ovo je jako korisno onda kada trebate saznati koji je to PID aplikacije, odnosno PID procesa, odnosno aplikacije koji se vrti u pozadini za korištenje komande, dakle pkill ili komande kill-9. U ovom slučaju možete koristiti dakle nešto više informacije u komandi man pedoff. I ovdje možete vidjeti dakle koji je to, šta je dakle zapravo komanda pedoff, find a process ID of a running program. I ovdje su neke dakle opcije, podopcije koje možete dakle koristiti sa ovom komandom. 17. Kako pronaći određene datoteke u Linuxu? Kada su pitanje određene dakle pretraga datoteka u Linuxu, onda se taj dakle posao može obaviti komandom find. Dakle, komanda find omogućava pronalaženje datoteka, izuzetno je robustna i napredna i sadrži set opcija ili argumenata koje možete vidjeti u man find. Ovdje možete vidjeti search for files in a directory hierarchy. I ovdje naravno ako malo scrollamo vam do opcija možemo vidjeti koje su to
opcije koje komanda find koristi, nudi i tako dalje. Uglavnom, neka jednostavna upotreba bi bila, na primjer, idemo na cd, desktop, direktori podaci, unosimo find, idemo ovdje .txt i ovom komandom smo faktički rekli komandi find prikaži mi samo datoteke koje imaju ekstenziju txt. Ukoliko se u sklopu direktorija nalazi slikom datoteke u formatu png, jpeg, možemo koristiti jednostavno ekstenziju png i ova će nam komanda dakle find prikazati samo one datoteke sa png ekstenzijom kroz sve poddirektorije koje se nalaze u sklopu ovog direktorija, ili ukoliko se nalaze datoteke sa ekstenzijom jpeg, ova dakle će komanda find da nam prikaže kako se dakle ta datoteka naziva i tako dalje. 18. Kako na još jedan način ubiti proces u Linuxu. Ponovo se vraćamo na dakle procese. Primijetit ćete da su procesi jako važni i vjerovali ili ne, Linux sistem administrator jako često se brine o procesima koji se pokreću i koji se vrte unutar Linux distribucije. U ovom dakle primjeru ja ću pokrenuti ponovo Inkscape. Inkscape je program za obradu i izradu vektorske grafike. Idemo psaux pipe grep, naziv procesa je Inkscape. Dakle, ukoliko sada obratite pažnju, možemo vidjeti da Inkscape proces ima proces ID 31232. Taj proces ID se može koristiti sa sljedeću komandu kill. Sudo kill -9 31232. Ukoliko sada izvršimo enter, Inkscape je dakle likvidiran. Kill -9, drugim riječima, terminate the process, allow it to exit. Ukoliko ja unesem na primjer man kill i ukoliko scrollamo vamo dole, vidjet ćete šta zapravo radi proces -9. Kill all processes you can kill. Dakle, to je zapravo skraćenica za kill -9. Kill all processes you can kill. U ovom slučaju -1, recimo neke -1 neke zapravo broj procesa. 19. Kako prikazati prvi 10 linija tekst datoteke u Linuxu? Komanda head omogućava prikaz prvih 10 linija teksta u sklopu Linux distribucije. Zapravo po defaultu će prikazati prvi 10 linija tekst datoteke. Head etc default grab i komanda head bi po defaultu prikazala prvih 10 linija tekst datoteke. Dakle, sad znate kako prikazati prvih 10 linija tekst datoteke u vašoj Linux distribuciji. 20. Kako prikazati zadnjih 10 linija tekst datoteke u Linux distribuciji. Komanda tail će obaviti taj dio zadatka. Komanda tail će po defaultu prikazati 10 zadnjih linija tekst datoteke u vašu Linux distribuciju. Jednostavno unesete tail naziv datoteke etc passvd i vidjet ćete 10 zadnjih linija datoteke etc passvd. Ukoliko je datoteka dosta robustna, ima više linija, onda možete koristiti znači tail -n i broj linija. Dakle, broj linija, mi smo već došli 10 zadnje linije, u ovom slučaju možete koristiti format 25 i komanda će prikazati 25 zadnjih linija tekst datoteke etc passvd. Sad znate kako prikazati 10 zadnje linije tekst datoteke u Linuxu i ovim bi bio gotov
ovaj drugi dio serijala prvi korac sa Linuxom čiji praktični komandi za apsolutne početnike. Pozivam vas još jedan put da shvatite na moj YouTube kanal, ostavite komentar, prijedlog, sugestiju, sve dobro došlo. Ukoliko vam se dopada ovaj content, ostavite subscribe, znači će mi jako mnogo, naravno motivirati me da nastavim izradu još bolje, kvalitetnijeg kontenta. Svakako se vidimo naredni put, vama hvala na gledanju i doviđenja.